warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni bak sebut uro yang cerahnya. Lu nak pesan bak urang kata bak waka. Nyan foto lu kata cok lewaka. Kata edit, kata tulis PKI, kata tulis Lamik NKRI, Lamik Jawa Pancasila Jawa Jakarta. Tulis je yang ana masalah. Tulis kala je. Ubena akun-akun palsu, profil palsu, pegah akun Abu Laib Bandung. Karena Abu Laib nyo kan perte-perte wakah nyan behe ngan akun palsu. Behe ngan jumuh palsu. Akun Abu Laib hana pernah akun palsu. Ada bak profil pun kan profil palsu, jumuh dro pasang. Kan lagi wakah. Awakahnya jumuh asli deh di dua Aceh deh. Oh benar. Tulis juga ana masalah, ana melengket hat pih badan lungnya. Cok ju petulung bulele. Bujai cok ju. Tulis ju. Tulis Lamik-Lamik NKRI, tulis Lamik-Lamik Pancasila, tulis Lamik-Lamik Jawa. Karena keluarga awakah Bandung mino di Aceh udip Lamik Jawa sih. Tulis AC NKRI juga bulannya bak betul boh. Karena keluarga awakah di Aceh AC NKRI Bandung. Karena awakah memang hana ikreh, hana behe awakah. Kam tun-tun ka ku preh. Gertak awakah ya. Hana nyali awakah, pu ka pegah. Nyan ban ni leh. Pesan dari lung. Edit kala ju foto lu. Hana melengket hat bak lungnya. Hana perkaranya. Jauh nan tipe wakah. Hana berani wakah kam sumpah hana berani wakah kam rumpek dengan Abu Laib nya. Lillahi taala hana berani wakah kam rumpek dengan Abu Laib nya. Sit hana berani han kaje merumpek ngelum. Behe dalam Facebook undang wakah. Menyo berani berangkajan je. Katrip tak si kau preh-preh yang tantangan awakah ya. Orang pegah lom, Abu Laib pegang gamdro. Pun kah hebat tak pegang gamdro. Mana perle lu ngak pegang gamdro. Thong ngak pegang gamdro. Kau fikir awakah hebat tak nah tiga pegang gamdro. Cuma awakah hotel kau pegang gamdro hebat tak nah hana hebat nah. Hana ye si. Hai. Perle kata pu lewakah. Si gamnya hana perle jak pegang gamdro. Hana hebat tak kuat pegang gamdro nya. Hana hebat tak kuat pegang dro mantan gam. Hana hebat tak kuat pegang dro mantan perjuang gerakan Aceh Merdeka. Hana hebat tak. Tapi ki awakah nya hotel awakah pegang dro gam nya hebat tak awakah. Hana hebat sit awakah nya. Orang ka pegang le awakah gamnyo gam je. Gam dah yang ka bengih tak ke Abu Laib nya. You jak ju kena Abu Laib daerah apa? You jak ju Abu Laib nya. Daerah Nagan Raya kampung Abu Laib. Nagam ngebegih ke Abu Laib. You jak ju. Nyo nawakah inu Nagan Raya. Hana hebat nak pegang gamdro. Tapi ke awakah hotel awakah pegah naruh lamprang awakah hebat nak. Hana hebat sih. Tapi ke awakah hotel ka pegahnya nak korban keluarga awakah keluarga gop hana korban. Hana hebat sih awakah keluarga gop nak si korban. Edit ju foto lung hana bengih lung. Foto ka editnya. Munyo kam rumpek langsung kat tam sumpah lillahi taala hang kajut awakah ngendum. Hang ka kajut berumpek. Kam tuntun ka ku preh. Hafal Bandung akun awakah. Abu Laib hana pegat akun palsu, hana pasang jumuh palsu buat profil. Masalah awakah tuduh akun palsunya, tuduh Bandung juga akun palsu mandu mata Abu Laib ju. Meribe lu. Nyan ban ni leh. Pesan dari lu. Edit ju tolong, hana masalah. Karena hananya liau awak. Nang mengaku draw awak PD, nang mengaku draw awak Luk Semawe, nang mengaku draw
Awak birun na mengaku dro awak Aceh Utara. Gam Acehnya gam Aceh je. Edit foto lu. Pegah cang timbak. Hana ye ka awak kah. Jangankan awak kah belah nan. Nyona gam mino. Taboh perjuangan di Lengenlung masa konflik. Bengeh gelung daerah lung, bak lung juga nyona rakan awak kah. Di kampung lung, di daerah Kabupaten lung. Kayu jak berangkajan je. Detiknya lanjumnya je. Kuna kalen hayu awak kah. Yang kana ban Sigom Aceh, yang kana rata kabupaten ka bentuk le awak kah. Kena cok Aceh merdeka, ret katuna bangsa Aceh, ret katuna gop, ret ka edit foto gop. Hotel lung hantim bantu pegah Aceh merdeka. Sapat ngawak kah bak Facebook. Katuna lu, tuna ayu. Edit capuk-capuk ayu. Bak foto lung. Ibannya mengawak kah. Aku palsu. Yang ban ni lew. Karena utak dan fikiran boleh awak kah. Yang silam capuk mak ke kamat mak tapi. Boleh juga anak-anak masalah. Boleh juga ibang yang gelak. Boleh capuk-capuk juga. Bak betul boleh. Boleh kala juga. Edit juga capuk-capuk.